Ban kam pensuk ya kalet kawan jong di ba ka any right kawan ra shapi ya ka app pathamai ka ba phila ban download na Play Store ka ba kerteng ka any right rider ha kani ka app hidon bon chat ki kali ba phila ban jet kat kum ka jingkwa jong phi kum ka bike ne scooty ka auto rickshaw taksi kamai bat ka tourist taxi ka ba phila ban le chadu Guwahati airport Bila ban book limba kani ka app tang haslong hanrei habaro ki district na benda ke jingte bakhampania phone haune number 8416069241 namar ninyokor ya kapor jongpi Kajing yaki kapaklambu por jong kasenjuk jong kina kai SSA non teaching staff all Mekhlaya SSA association penchongklan mongor po madan malki menta kalakor chadu ashitayo pura lani nyosi kinti namar kajing bomla jong sarkar lengba katna trikam jong education hakapayade kajing dawa kajong ki penkentiu shu ya kasalari dan ketulop kajong ki syaka arpusan nagasispa shu loong bakakong Jennifer kapolong ke presiden jong kani kasenjuk kino hikai kaloong Kelasnya menteri rang padu kecela bensim lem halor kenika kam kumju kinong yalam jong kenika all Mekhlaya SSA non teaching staff ha kapakren skilat pathai khobor bakin sange kat bom patur long ya kenika jingdawa kejongki halor kenika enhancement of salary ke jongi kadan ka jing pher hapdeng ka jing pan ka jongi demand ka jongi mo kalong gumni ke dan ki member na peng jongi ki besha la sha kan tat mo shong no nei di kata kadao ki ong ba inform the committee but hakata committee in long chairman he commissioner secretary education the member in long state project director is jongi nang ta but kibi ide members na state education commission na deputy secretary education nang ta de na po samagra shiksha na do ka state hadu ka district level Henry, ka terms and condition jong kani ka committee pada kalong kami. Ngan pulih ka committee ka diban long banpen yakini ki examine lo yakini proposal mo yakini bakilapha yakini ki non academic staff jong ka SSA nang tade ka haban ka committee ka haban pet ban ya compare bat kibe de ki society mo ki balong contractual ko mangihi nang ta pada ka committee pada ka diban penjak lo di kita kejinglong mo ba ngi diban shim tang shiteng shiliang na ki member ki jongi ndai ka diban inclusive of everyone na do ki cluster level ki block level ki district level hadu ki state level nang ta pada kita ki hierarchy jongka office ka jongi ka ba under the non teaching staff nang ta pada kini recommendation ni haban I know would syai chief minister badan berom jungi dang ila adep nang ta ngin sapha kini recommendation jangan ni committee ke jungi syai sya finance nang ta pat ngin seyo ya ka recommendation ke jungi try juga SSA kung ginang tutnang teaching staff kada di kajanmit kememetang yang nga menjaga apa nang kajungi bat lembah kali kami kebengate penyiar adu yang kuli yang sini te lembah kali kajami kemental ni UI yang kekubor na election minister jongi bukan ni sama tempat yang ikut action bangin pengkut no yang dari jingdawa kajungi nomor bawang dan kalian untuk serta kelas dan bercintia dan mereka kekubor kebesar sa election minister jongi kalon ba mangi kon ki member jong ka action ni berboy atau kalama jong ka all Mekhlaya SSA non teaching staff association nilerai benda pa ya sur bangin an pengkot yang ni kajing ki kajongi adu ba ni dayo ya kajinjong kumolong menta tangkasyon ro empat kay kumno ngin lek lagi jong ya gisem kajongi kumno ngin ligra itakubor si banyang wasem kajongi bat kumno ngin penyi syakiwe bangilong kinamjok tarado penyi dayo at kajinjong din sa pengkot ya ganika jingeki kajongi